Эки хүннүн мензэлдэ эргэн хүнлүг чамгас жиж өгдөглөр стерамбо эмжет мингэр адары мануальна терапия тугайында табатылганга жуалажып сайгашыр деп билесиздер биз. Мен болсо бодун эртең болсохан амыгууда амралдын акымынга эмжеттем же болгон андуу болгон кезде мен бодун негежидим травматолог атат бет тонсын мануальный терапия астынан табаларга табатылганга мануальный терапия тоюнда тайпыларга хан жетинчелик ордук бадаштын кызып чотуруп деп сайгашып биз. Ол эң жамандуу болсо эжим аккалаат керек болгон. Химик технолог gibi ya da. Önce химик технолог gibi de. Ende turmam abi. O da arkalar gelir şey. Oyunlaştık bir amcalıkta manuel terapiya oyunda jelle çoğalışıp kettirdi. Manuel terapiya. Ada olsa keşikti de güzel. Neyin adın olsa sana Şobandaç. Şobandaç. Amcak manuel terapiya oyunda onunda tınağında seneye geçtik. Manualный терапия, hem туда manual деген болунда кол деген калды. На кол без ручной деген, оста чалажы. Белем кол болунда терапия дери нери деген, кол нери деген кол сөстен янды бар. Ярам теңги ханым онда динге жаларыз маникюр деп сөз бар, эреспи? Маникюр деген. Маникюр деген. Салалар не? Салалар. Fazla manual da siz gitçiler o heyligin. Manikür denen holding sanatların çalıştığın kılsın onda da riskli. Pedikür deri bu da. Neki beri hano senin çalan çıkış tazlı şans oldu. Manual manikür. Kimden alır o zaman manus deri holding oldu. Pedis deri tut deri. Neki beri tek tatlı açılır pan. Geciktik ama deri. Химик болушту. Химик болушту. Ал эстетик татбик шыңгырачтыр. Мануальный терапия деген холдле терапия деген эмнешкин деген далар, холд эмнешкин деген. Бул болуп турат, орда чыксам. Анжарытта мануальный терапияның жолун толтыратылган сөз бар.